So lama tata pia posi karbengo towar anake wakta selam le delo towar selam le dela theke non malom la agari keve gatum chapti lapen la puson pe chadara le plotang te accident po lapen la bangso accident along pen arenga hukiso tum sitame do piglo pen la jong si towar henu u plotang te pe chata hai helo pe charging tung sitame pe chat no dak po son lo plotang te accident bang ta velo. Welcome to the video. This video is a kind of review. Don't feel that it's a roast. Sipini tu bangke datom GT so fancy kelang damji. Lasila bangso a so bangke imilang market long ke bang. Bangso so long non an ke wan tanga bangke jo kam kuru lang ni manim ka kropi lapen mande sorong parapan jo hang pon elo. Terang sir, the host of the show. Once again I repeat, this is a kind of review. Being an actor, intro hur bang masap so entertainment biko kasonte. Meji masap so ba neta datom GT so long ke doan a video bangke lang lablo. Asitin a video long a background. Behind the camera amuni do anatuma phone bang silent bil lap nang jia polo. Bibe po bang ke ne pupe sita ke tong tek thelo. Una se logically person behind the camera tumke asida do kok ti kidun u nang na. Kali nang tum enele pu arju long yitin kok ma. Arju long le. Asi lai hu se phan arju putang tang tum ninu son do nang ji. Jong sila ni kaning jia lam phan tum experience ji putang te kyo lado nang ji. Anlote arju long po hula behind the camera mo ne bang do joy tek the man tu ne akeng kedam comment tu ne kachingki man tu ne bang ke phuna se da do koktiti la hai ka du ka pen kachingki lead nailo anta jong si itu mangko che thanam lu plutang te la bang su tom GT so a studio ke do bang highway rai bon la background na thu garia se bang chimit me pin le la bang su da tom GT so alam je thanam lu plutang te do big lang la si je thanam lo na editing along bang apor picture nang la masap. So now come to the host. Being an actor, acting karna to banta hai. Sita over acting chata son lo as per my sight. Acting ma ke acting lo a confident adu lo sita me dialogue long bang a pudoko. La kenang lagi chokche galilo athela ke script ka vidar polo. Koson sila bang so nang itum script ka vidar puka chini po. Lagi nang chini lo. Abang kala ason tin a question guess upon karjo hood masap so agep doko malapen la so agep so takali lang ala puson ase doko lalu program vela ke chini melo without script so ne minute hini thomer ka bona a video phaning ke jo la sihula mande so rong parphan ke hanga hut first episode long alang ka thana teng plotang te alang limit hanga matsi director bon washroom arlo anta matha dandam koson si claim nang jima pulote he is the director as well as an actor kore de mata bangke host pulo athema labangso a so bangke scripted kali beslo athenon ke ajada so sitame scripted side lo tuning qatar long ke bi FIFA World Cup la pen pinning non head jong IPL ning ke scripted le lai aso le ke pasi script avedel lo si labangso a so bangke script do vek nang pu ason tin a question guess upon karjule a pulok le ke pulo si script prepare non sir. Lastly, it's a suggestion. Script selam non. Behind the camera amuni tumphan pang summary non. Pen phone bang ta silent pachibi non while shooting. Phone pen an chot si ke pelang ji plutang te chok det po. Bons ta me kumbane hem ke home theater pen ke lang ji tum tadu. Asala puson lo plutang te ke lang ji tum aning ing sam se deta hai. Thanks for watching. Pine video bang ke pasya ka tot por iglo. To me thame kardom. Korwang 2.